o kekebe wa ya selemong se sentšha ka tsela ena o ntso tshwana le maobane a ona hore o tla kgona hore o tshele nokaina o tshele moedi bona o ntso tshwana le maobane o ntso qabanya batho a ke re fetowe o kekebe wa tswella ka tsela o lwantsha batho mosebetsing o sebana le batho o thulantsha difamili manyalo a thube ka leleme la hao a ke o fetowe o kekebe wa crossa ka tsela eo jwale ntho e kgolo ka o fetisisa ke tshwarelo ntate Motaung everybody o ka applyang anka nthwena are ke nka pelo ya tshwarelo o tlo bona mohlolo o tshabehang e tlo mo thusa ho tlolela noka ye ya Jordan ka pelo e hlwekileng e tshweu hore mang o yentse eng mang o le maditse jwang mang o phoqile jwang mang o yentse hore o lose eng project o lose mosebetsi bona ke sebaka sa hore tshwarela pele o tlola noka yena ya Jordan pele re kena 2026 ntate Motaung di couple di tshwarelana o mong lo mong ona le di flopo tsa hae ka hobane ha o ka nka batho ba babedi ba beya mona o mong lo motlo nna le mabaka a hae o mong lo o mong ona le story sa hae mare o khaola nyeo yena ka o fetisisa buhleng bathong ba modimo ka hobane re setse re qetile 25 ake re tshwarelane wena manyeo tshwarela ranyeo o ko tshwarele manyeo hona le batho ba itseng ha ke batle lo mmona mo hatileng teng a ke batle lo mo buisa a ke batle utlwa le lentswe la hae bona ausiwe a ko tshwarele ka shekolena ntate we a ko tshwarele o mong a re nka itshuna sitsu ha nka bona hore ke tshwanetse ke tshwarele forgiving is not easy ha bonolo o tshwarela ha o bonolo ho bima ho tshwarela Adolf Takalani Madondo o ka Pretoria are wa leboa ka molaetsa ona ha re bua le bontate re bua ka hore ba ke ba tle tshwarelo le hlonono matli yena o ka mona ka Soweto Pimville Zone 2 dumela ka mo le hlonono Mpho Morwalo are ke le mametse ke nna Mpho Morwalo ka maneka o PMB City Philip Tebo Lwatle yena o ka Chatsworth o Durban o re mametse o Durban man are o dutsi le rona ka moka hona temo o siki pheko are ke nnete taba yo Lucia Moledi Maria Mokhotua le yena o ka mane ka Velcom are tabe kholo ke tshwarelo jwale ngwana mme ha re le yona nakonyena ebile re buile le bontate go tloa kwana hore wena ntho o e bonang e bontate ba ka etsang ba ke ba apare tshwarelo e tlo re thusa ha ba ka apara o tshwarela mare ha ntse ke tla so ho hla hore le kunutu la pele la o imolloha ke tshwarelo o wa fihlelwa ke ntwe ha o tla mana mona studio mona hona le ntwe buileng le wena ntho ya bua le wena le kunutu la pele ho lwanwe beke kaofela selemo kaofela hore khutsang tjena le tje mare hona le lekunutu la pele le ile hore le ka thusa monna o mong le o mong wa tseba o baneng ile lekunutu le tlo mo thusa ha ona motho o tlo e fostelang motho ke ntho e nkang ho tswa ho wena ene ha ntho e tswa ho wena ntate Motaung e na le matla because we yentse we thaopa hore ke nka qeto ya ho tshwarela motho ona Vuyo re le boatle a re ke na le lona le wena le ntsa keret ke na le wena thuso Mothobi ka tikwana webstad le yena o tenkwano le Maweza le yena o ka Pampirstad ba mametse ka ke ka Botaung Pampirstad ho feta mo le bo Vryburg ba mametse ona jwale ba o shebelletse ka mo ke Batswane mo fela ba mametse le CDFM re a leboa ka mo ka Pampirstad re leboa holo Dr. e mong ke Jeanette Chabetsani le yena o re mametse mamo ya Rafael o dutse le rona le mmako o tlo mama le yena o na le Limpopo o mane Sekgung Limpopo deep
Limpopo wa bona tshwantse re Limpopo tshwanetse re fihle ke re fihle Limpopo mono ka bua monna Teddy Walker le yena o re o dutse le rona le mane ba Peter Maritzburg ba re mametse Peter Maritzburg ba re ba dutse le rona ka Peter Maritzburg le Orkney ka mo kanana ke kanana Orkney ba re ba na le rona Bail Moloi are ntate o bile ntwe kgolo jwale ako a re ka re shebe jalo ka re bua le banna bekeng e fitileng re ne re bua ke re basadi ba ke ba bua rena ke di fidi ntho tse dintse ba di hloileng haholo ho bontate ba ile ba bua ba beha ditaba tsa bona le banna ba bua mona le ntate le yena ile nga kena re yena ha gone ho bona bana ba hae ntse re le ka mo thusa bona jwale hore a bone bana ba hae ba ka mane ka Eastern Cape baka Eastern Cape mpolelle mona wena doctor ha re bua le wena monna ya dutsing ka o se tshwarele hona jwale ke kopa o tla bapala pina ha qeta o bapala pinena o tla re araba monna ya dutsing hona jwale ka hore ai nna ke tshwarele man ai ha ke khone ho tshwarela ho etsala eng bophelong ba hae motho ha dutse ka nthweo e re ke bapale qiniso ntsele a re nje o re ya tseba modimo ha hlolwe o re ha hlolwe o re ke qiniso ntse ya la o kwetswe o tla bulela o re menyako ena kaofela e tla bulela yena ngwana mme ho se tshwarele ha o le monna o dutse ka tlung le wena ngwana moshimane ya re mametseng hona jwale boy ntate Motaung ya pele ha motho o sa tshwareleng o shebe hangata motho o sa mo tshwarelang wena o dula ka sekgopi yene la move ka bophelo o ya o bona a atleya ntwele ntse hola peinele ya hola kore ha o sa tshwarela motho na le sekgopi le motho o wisha everything e be negative o ska ba le ntwentle e tsala mo mothung yenwa bophilong ba hae jwale ha ntsa tswella ntwele ntse hola ho shwa mang ho le mala wena o feta yena kore ka mantswe mang motho ya mametseng le ntate tabakien ha o tshwere motho ka sekgopi o nna mohlanka ho motho eo ko o ba le khoba la hae wa mosebeletsa wa mosebeletsa o feta yena wa tsamaya wena o nna mohlanka wa hae wa mosebeletsa wa mosefa because o qala monitora every movement tsa hae o qala o sheba di wherein about tsa hae yena hana taba o phila asina le letswalo a le innocent a etsa ntho tsa hae ke kotsi ya pele number 2 ha o le ntate o tshwere motho haholo ka pelo o sa batlo tshware ntwena ya ho se tshwarele isa pelo iska betsa hantle hona le ntwena ya circulation ya body rotation ya madi ba ibitsa cardiovascular ya pelo ena madi ana pote a tsamaya ha pote hantle hona le mo a emanting hona le mo flow ya madi isa hlole ya hantle bokong isa hlole ya hantle makhwafung le ko di kidney le maotong no ha etsa jwalo moya kapa oxygen e simula e lose a percentage e itseng ya o flow wa mo body and how yetsa la jwalo sheba high blood ke o ya tla ho wena sheba sukiri ke o ya tla ho wena sheba kore ke di disadvantage tsa o se tshwareng o sheba hangata ha o ka kopana le motho sa mmatli hona le nthokuke hang wena wa fufula ho baneng ke kopana le motho ke mo hloile ho baneng ke kopana le ha ke sa mmatli body temperature ya change kaofela Motsidisi Marope a re jo Dr Masakwani ke dutse lwana ka leboa tshedi Tapsi Isabel Stories Armadumehle ke na le wena re leboa haholo ngwane so ke sonta sa ka ntate we re bua le wena ngwana moshimane re bua le wena a go ipatla o ipotse dipotso hape wena ka bo wena o itlhole wena ka bo wena ntwa yena ha o yena o ilwa wena hlola ntwa yena wena ka bo wena ya bothata bo ho wena jwale wena ntate wa ka ha le mo se fela tjena
le mo sena se bolela hore monna o tloa mane mo Yeah. o qadileng teng ya lokisa itshwarele o bo o tshwarela e nngwe ke hlomileng e ke shebileng haholo ntate Motebo ha ona hore o ka fana ka ntho senang yona okay motho o sa kgoneng go itshwarela o bothata hore a ka kgona ho tshwarela batho ba bang okay ke wa fana ka ntho o senang ha o yona sena one ke bothata gore ntho ene gutlela mo ntse hore wena ke bua le wena o go ikahlole wena o fetse o bua mantswe ona eke wena ka bo wena e batla wena ntwena hore itshwarele hore mole le mole ke flopile mole le mole ke fositse Yeah. mole hona ntho a tshwarelo wa tseba e tlisa ntate Motabo e tlisa hore motho a ipone le ene diphoso ha hola o ka tšha batho ba hlokang tshwarelo ke batho ba iplelang ba dula ba le right ka nako tsohle ha yena hana phoso o perfect o hantle yena a sheba batho ba sa tshwareleng hangata ke batho ba itjwetsang hore yena o dula le 100% batho bohle ba wrong so a ke o itshebe o tlise nthwena go wena ya bobedi ntate Motabo ha motho a tletse tshwarelo pele re tlola noka yena ya bobedi a ke motho at least ntate Motabo hle le ba mamedi ba hao a ke ntate ona a ke be a nne le lentswe le one fela le reng a be le tanki man tanki bophelong ntate Motabo tanki ntate Motabo hona le batho ba bangata o feditse selemo le ntate o sa sebetse mare wa tseba ntho e kgolo ke eng a wa kgona ho rekela bana diaparo tsa Christmas ha wa kgona ho reka dijo tsa Christmas ha wa nna le ntho tse batho ba ndile le tsona mare ntate Motabo ntho e kgolo ke santsane ona le bophelo e re tanki o ko re fela ao bathong o ko re fela tanki ke sa phela ke a leboha o lebohe fela o be le teboho teboho ntate Motabo fela and how santsane ona le bophelo hore re santsane ona le another chance hona le menyetla e santsane e katla hore lebaka la hore o santsane o phela la o sa fumana ntho o e batlang hore modimo assignment ya hae kapa morero wa modimo ka wena a isufele o qetile ntate wa ka e re ha ke ntse ke bua le Dr Masekwane hanyane ke khutlele morao hanyane fela ke ye ditabeng tsa moruti Maine o re tla ba tshwere crossover yes ka di 30 ntate Maine o re ka di 30 o tla ba tshwere mosebetsi wa crossover yes me are e tla be e le go tloa ka 12 o'clock o fihla ka 2 o'clock me o tla ba mane holong ya Charles Mopedi Healing House Ministries e tla be e re cross over ka di 30 lo polehe hore ke ka di 30 ntate Maine o tla ba e tshwere from 12 ho fihlela 2 o'clock moruti Maine be ka o ka sebetsa ntle ka mono ka Charles Mopedi jwale re tla wena ha jwale doctor re tla le wena re utlo rena o tlo sebetsa jwang jwalo ka selemo se fela ha empa re kene ntho no qetang ho bua ka yona ntate Motabo tanki khutlela morao sheba bana ba modimo o fileng bona o kore fela ke ba kae ba batlang bana ba sa bathole o kore hona le ntho e re fosang hore honna le bana a se wena o ba tlisang o filwe monyetla ke monyetla ntho ye o kore fela tanki ka be ka tlisa setshwano sa o kore ha o roba le dikolbortong o re tanki a ntate Motabo o re tanki ntate Motabo ha o tsamaye o tsotse strategi e re tanki a ntate Motabo hle banna wena every time hona le nthonyana o ka gutlang o lebo wena ntate o fetsa selemo ka o fela o dula le mmona a ise o tlo re tanki ho yena wa o phela o se wa o hlatswetsa o kolma ka ntlu ya hao everything e dulele up to standard we tsona hona le bomme emahanyane fela moruti wa ka ke shebe nakwa ka mona Yes. e re tshware mabenkele ha ke sheba kwano e mpolella ka mabenkele motšhinona a waka wa qoqa le nna e re etse tjena hao e ke ba matshedisa maholo wa lokela o tobana le o tla ba ai otla ya ka di 30 ya ha ke di 30